By your sea, or by my day, obi si dine, obi si abrusai, obi toka. Enti akwaje fon na ka so man my day. We ye wadjuban kwa benyeska, menfo ni nkwato aban se, aban bi beba, e discover be wu eba be two bottom. Na Bawumia no kwa de, just say Uncle Kan also on a driver's mate. Bawumia Uncle Kan also on the driver's mate into only control the driver be can no diso. Na sisi a we driver's mate na yemfa sia na ma. Say na we be say wurem. We mate kwa wanti man correct driver. Near the cash on say we be tun wurem. Wase ma friends say you know before to Obama NPP and then to Obama nakofado. Cause this sounds so about NPP ba pa obede obedem. I didn't because of him abone a now John Mahama eye what I say with me di bus branding be $1 million et me branded bus best 4 pay. Hey now would John Mahama memo be compare na ko for Dr. Mahmoud Bawumia omo na NDC bae no omunya na ma free mu no omo kan sa so mo so MPP bae omunya na ma free mu so be ka se munya de amanfo man so kokko de va ha ya oko to de 5 cedi wa oko ha 5 cedi oko to de 10 cedi wa oko ha 10 cedi wa sa enya de a ayese but Ghana ye den ma o ma obi mfa de ba ko pe free education ba ko pe no emekata wiase nyina Ghana nim amma ye ho nkire sa election NDC NPP why and I ento abanfama amafa e ku chop na de akufo ado ni mate Bawumia da ye okrom ha yi omo boy enfe omo boya sa bre yesu isi de ntimi head no do economy no wo Bawumia wo se wo ye den wo economy na steady enti enjama isi de ayen de ayese we no ayese dombo unya tutu wo apena apeche isi de mama isi de emo dia ka se emo ntofie osika ni kro no mu ye kwan nye ye nyansuo nom galamse ye nsasi na sei na Bawumia no kwa de just say Uncle Kan also on a driver's mate. Bawumia Uncle Kan also on the driver's mate into only control the driver be can no diso. Na sisi a we driver's mate na yemfa sia na ma. Say na dey be say wurem. We mate kwa wanti man correct driver. Near the cash on say we dey be tun wurem. Free education obi bi anko bi ana. Oh free education there no lie. Obi bi ko obi. Wabusu ni bi ko obi. Oh omo ko e ba ye hu hwe. Okay. Omo ko e Luka Grebu. And the first no crowd na keye na ke be manage won sa na free education ko dey akoso no crowd po de lady bi tie chi wo free education no ba fie onyem o ko school and dey ko ochina otifie ade chen wako ade chen otifie o ko to aso crowd hu hwe na o san trefie masa bi adwuma na yen ko school ni menya adwuma nye na o so ye free education na un bi adwuma ye ko school adwuma be na be o ja se o si o ye free education now yen ko school ni we na adwuma ni ho a na free school no kwa nka wanye kwa nka hunya uko China enkola forget about school onye school no ye nduma nsanu nduma to nya de mbadi di agro ha teddy bed nya de na mbrofo nkola na ye say ye hwe economy ni pa dia na ekoso se sia ye asetrem se sia say ye to aba pa dia me nke meto amagm yes me sinipi yeah to aba makufado yes say obi say me say yeah to aba makufado but this time around I'm going for GM. Yes, because want to mean the way about me Kasana or Kasasa as a war position. Or Kasasa will be a war position. They be a me say. Meanwhile, also now war power. War power no so bar. It takes Obia as a Najumia Hano bet me a catcher say Obia war power no catchers or bar power. Or better also your mates. I'm a president, ex-president for Accra, ex-son with the president Libi. It's in the same year, oh yeah, kind of vice. Now, I say one two presidents for not president say, far. And yet, in China, say, oh vice, no, to me, baby, sir. May I say, Nana Catcher say, or no economy do him hoshe. Nemo will be or no a year expert or economists. Ah, no, or yeah, Bawumia. So I didn't no bar. Obama be correct. Meanwhile, $1 that time they are turning 4 cedis. Say I almost $1 no more and be some 17 cedis as at now. Into open so champion. Open so champion. Because say Obi were 4 cedis. Next I will say fundamentals are weaker.
ne say wo at the moment wo 17 cedis na wo pesa o chese. Okay, the economy no aye dey nti na obeto abama je. Sharp. By free education obusu ani bi kobi. Mabusu ani kobi, me sister ne ba kobi. But me akwa na me de no koye. Ba ye kaka ono boy a oyi 5,000 to 1 more. But ebianka. Nada. Nye say joke. Election 2024. Mpacho, we was sitting na musisi na compare NDC ni NPP pen so dey na who say eye. Maybe okara gimana na meye so okara gimani die me hu se nana do ba ye ne die okara gimani die eye maye okara fo no ti nana do penso no utimi so okara fo mu ye okay ye okay say mra na John Mahama wo so no bebri kwa say abatu e hwan na obeto abade ama no abatu ne die gise eda na duru na ye be hu nipa e beto ma no abatu die ni na wo ye kumam. So catch you be our show so on to aba. Why not catch so on to aba man? Okara riders need the say nipa on my who to heno. No answer say ever to aba man. MPP for MPP the mobile need the entin am see a who to so ne say John Mereso no na police fo no yenye ebuofo bia wo inside omo kiki e basabasa. Say ye do traffic light yengena ne ye susuro ye do traffic light die wonim say wo gena police be ba ba tuki na MPP dawroma omo bayo no na ye hu say woro dampari bayo no o stop sa de ni na no otu ye fo say ye do traffic light yengena so green na ye ko ye hu say ye di ni law no so no ye ne kakran no Yahu say adie na yeren eboye ye do traffic light se say die yetimi agena ene musika semu nyina ye sika sam die yahu say passengers omoba yetimi fa omo kakra what you see nti ye san hu say accident basabasa no ebi ni ho sa bi Pacho so we the NPP for amamu ene NDC for amamu go compare bomu a dey na obeka se na amamu eye MPP ye Chinese. Adentia. Na wa MPP amambo ni NDC amambo nese. Na o say moye den there by NDC and to MPP. E kwambes. E kwambebele so say anye bia akwatela fo nya light ye adwuma. Okay. Anye bia costo fo nya light to nam. Anye bia de banfo nya ayi e kan say ayi fo tibo fo nya light ye adwuma. It say moye den kan e light kwa say. The swimming down and crying out Sanders. Oh, sister, as I want to and can then we and I sell them light. Now, when they been a beyond the sound of a clergyman. And some money the ultimate compare money ye. And this the end can be perfect BP, sir. Because we say my day, then the Obianga say Munya, the Mudia heading. But Musa heading a Muya different and armor pencil. Ene mo ya din abesi ase bi mo ka se NDC penso na emunya din sei omo na NDC ba ye no omunya na ma free mu no omo ka sa so mo so MPP ba omunya na ma free mu so be ka se munya din ana atamaze nti omo na NDC ba ye no omunya bibi free mu ne de emu ode ma wo mo omo so MPP ba ye mo so nya bibi free mu ne mu ode na wa hwe ne schools me personal with your school fees SS if you first second term third term na any pamensa from SS1 bom SS2 SS3 na nyina aye koyani na me papa be twa fees ibo ba akofo sister MPP yes we are say den but Ghana dey need too much. We are here dey but Ghana dey need too much. Ghana dey need too much. Adentia. Dey ntina ma Ghana dey too. Ghana dey too much and say first cement na ye 25 series 2013 2015 2014. Say CI cement boy 20 100 Ghana 8 series. Bayra na otone 10 series 5 series no. Say CI 45 50 Ghana 60 Ghana. Budawo say won kola num. Ne o 100 Ghana. Oto bayre ton kontomre. Say na beka. Onya nto nam. Enama ne wo wiase kwa na obia mpekura yetuna. Sisi etuna etwa ne 12 series.
na say emre ko nanim nti wiase ayede ya brase obi ka so se mere ko nanim a oboa obi ka so se mere ko nanim a oboa what is it obi ka so se mere ko nanim a oboa because of mere ko nanim sa oil kwa na yesay oil kwa sa kufo gala no ayefe ni kufo gala no frato ye ton say na ye ton say ndu 1.5 crampo say 9 million thousand Ghana adey ana we Ghana Janesa ana o ton wa 100 Ghana obokọ no na ha ye 1.5 obokọ ha na ha ye 2 million ba mpese muzambe ni fo no say sa de na adey umuntimi yan sisi ye mfa ho ana adentia ama sa de no sa nema okọ ha 50 Ghana obokọ 100 Ghana obokọ na 2 million obokọ na 3 million adempeni fo no often say omuwosika omutone menentire omumdwe hia fo no ya wo fom no omumdwe ho because sade no aha sanze go ogoto de ne kwa na we bodam ni a ukuta tensire eso nya bito unisika ukuta tensire eso to tim to de ne di ba se si a ukuta tensire untim to yoko gale a amanfo mpe tensire untim to aranje na se ba ne sa empenimfo no hu bibi omonka bibi nkyire bro nema e koso sisi ano enye because everything because akufo ro kwa ba yo ka say akola ko school a obidi ko so amienu antano ko school sisi ko so 4 series obeso ho se Ghana edian yogurt yentumu emprenu e 1 year yogurt ye betum 6 years 12 years but sisi yogurt sisi to yogurt say 4 series adentia ne se banasa wiase ye namu sisi ano ama Ghana ye den obi so ya say o Ghana wiase na kọ nanim amanfo man so koko de va ha ya okoto de 5 series wa okọ ha ye 5 series okoto de 10 series wa okọ ha ye 10 series wa osa enya de a ayese but Ghana ye den ma o ma obi mfa de ba akọ free the case ba akọ no emmekata wiase na Ghana nim amma ye ho nkyere esa because sa 11 na ba no sa school fees ni bia na eretua 11 ano na eretua bet tax na ye ono na eretua arentina mo dada yesa aye de maye entempenimfo no omo nya nhihye ye maye enye sa de akọ no de a enye abufuo beba so a ade nibre na ye ba obi ni wo a onisikan onihwe obekeka nkeka no so ba de a enye fan mbacho mono mo yanza njurofo ana mo yanza njurofo no so ma yanka njire mo sa sike na ere hyem nsama mo ntimi nka nokoro na maye no sa no mo njai mo za ni ba sam se yade enye kura eso mo nka no ho asem mo man mba out because so mo musikante na mo yedi mo man ne ma ensem fata no mo ma obia hu se nye de aye no so no mo man hu se ye waze NPP na eko we NPP so anwan biem etiafu emeka obia ntie no ntie ne ye Bawumia na be wini 2024 election Bawumia ene be wini yes obia adentia oh omo ba ni omo pa omo ye me ade ba ko a wa yes wa anya rekura me pe ene se omo ba ye abaye fo ma me haye wa ha menya ba bi tia me ton ade me nsa koma no mitimi hwe me yere ne me ma etia no kura ye ma me do sa ye policy ba ko sa de ba ye amani jon eye free education bebre na ba ye hiafo emma waboa wom but bebre na hia ye Ghana bebre hia ye free education o de ba ye abeboa bebre but omu hina ba me dem hina ye nti wa ya de ye sikani o maimo oh sikani de ewo musa but ya na ebinum ni ente bible ase bible na nkasa kase emre bi bedu amu be ye den ba ya si oban no ye den obi si dan obi si abrosan obi toka enti akwadwefo na kase oman mo ye den wo ye wadwuma nkwa obenya ska menfo ni nkoto aban se aban bi beba edi ska ba bewu aba betu botom wo ye bema wo ye oba ya dwuma Sabi oba kro nya dwuma no tutu bra na obo
ba oba pajuma no ebeye din so obekwa kogina hyewo la se okoba hyewo because obon homoden enti wo mo homoden na bibia ne ane de kwasa aban den no onye aban ben na bebadi sikaba be shobotom wo nsa no adwuma ene mmodin mbo ena beboa wo enti aban onye de na ema wo Bawumia na eko. Bawumia na eko. Mo no na eko 2024. Mo hwe manim yiye. Bawumia na bawi ni. O wi ni so amomra. Mo medamase. E fa say asema obusa me ya say John Mahama ne Nana Akufo-Addo ene Dr. Mahmoud Bawumia mamoya. O de compare. Ultimi fa John Mahama mamuo no bebu ye basa no. E fa compare Nana Akufo-Addo ne Dr. Mahmoud Bawumia mamuo. E ma nye kura. Ke say Nana Addo ene numbers of abese 1 billion Ukra. Oh, Mami started John Mahama. John Mahama by the first year was started doing so. The second year, or Castle Ghana for you. I say, I read number man. I can't pay. What I say, just I am pure about 2 years. The last year or Okono or the doom so near or Castle say, necessary allowances. What you mean? What you mean? What I say, or Castle say, Freddy Casey. Just 20 years back, any bit me I have free education. Africa, 8 minutes of free education. Nana Akufo-Addo buy if you Busumi Siapepe, and Nana Akufo-Addo Dr. Mahmoud Bawumia, and Chief HS. Sata na Mahama Tikrumu had me say you. No, 2 kwanko baby. Shay Okrumu had me say, John Mahama, time. You can't pass standard. Any offense a bad brand there. Then Mamia will say of free voter reading or free win. Assembly original platform so kai was my friends say you know before to Obama NPP and then to Obama Nana Akufo-Addo cause they sound so about NPP bapa obedem add because of him born here now John Mahama what I say with me di bus branding be $1 million it me branded bus best 4 pay now who did John Mahama memo be compare Nana Akufo-Addo Dr. Mahmoud Bawumia John Mahama so do be bia on feriade ya surgery platform so e kasa se Ghana front abama no hwe mamemra Nana Akufo-Addo ene friends Dr. Mahmoud Bawumia so omo bae busumi sia omo de Fred case efien so ene abosome enwotwe anasa abosome nkromu ana ye wosie you omo de Fred case aba teachers allowances hwe ene okọ ekwan rules what I say hwe police buildings ni ade ene hwe Ghana Commercial Bank ene Ghana Ghana Commercial Bank kese na nkasa no hwe do Nana Akufo-Addo ede ene Dr. Mahmoud Bawumia ede aye eti MPP aban de ba Ghana fo nya so faso anema mo ayede yo anema mo ayede no Ghana fo sika sense dollars ahwiri ko so hwe kroman mo o man no enya dollar na de bu man no cedis ene use kroman bi sei what I say enti no ya na Ghana fo do bia ye fa bibi ntu etirim say nobody say see obetimi ade obetimi enyo ne mo so odwu nchiri ma ho so what I say ye ma 50 Ghana and 200 cedis na fa ko top banche sebi banche kobi na fa wo fufu di cc na oba na sebi wonye mo na wa wo na basase isu no onwene ne dache ho o Ghana fo duru ba bia say the John Mahama kan say ye yare awirefre no ame fa sad ne nyedai esi etirim kra na on the 7th abaye kwakoto we say no munyina mun kai say papa bi aba o ka kire say papa bi ba ye o ka kire say Fred Casey enya adwuma etimi nya adwuma just 20 years teachers allowances ontimi ntua nurses allowances ontimi ntua ene de watwa ho aba ka kire Ghana fo nyina say na ontimi teachers afro ba say afre obesi John Mahama ugu ho anima say e papa no wasomo man wabedi efere say assemblyman what the position bi okromo ha bi asase so de bi da but still den kwa na aka ya papa Mahama ope wasase su bi so ope heavy ya kwache kire heavy kakra fama no no ntena ho no afede bo hu say afede abrabo no bebo wiase nyina no ho ne the right person so otena de pa na ya papa John Mahama waje bana ne bia mu hu musuo enka so oto ma John Mahama oto ma John Mahama wase vote hwe o hwe ba bia so woto aba no kwa it is possible number 1 wo do hwe wo gi ballot paper na top wo ma na de team ho mo enhwe ho nkɔhwe ase ho ase obi papa bia anya den efri first one no so no oto first one wi anwini bibia ho biem wo ne wo efense MP ene wo efense president no efense Dr. Mahmoud Bawumia it is possible because obetimi aye no aye niye na wo de nkokɔ nkete me ba wo de nkokɔ nkete blodo nkete ene by this time ya yenkwada ya aba ya ene oso mo ba fun ma otimi bra ne mo ba fun se de friends say broni era ne friends say flight what say de kokon kete at this time
ya ye ko yanim ya nkoda ye wo mu this time yi technology just o madwene mu ye fast and akola 1 year akora no obusa no nsem ansem obekeka kire wo no e che obi a wadi be 200 years otimi ka asasam no enti ne babia edu ne de ye Ghana fo enya kokon ketenkete enya kokobon ketenkete na me ametuo be ka kire me se me babunu be ka kire me ba se obama na ya adwuma ase kokon ketenkete na kokon ne onya kokon wi a na otokosua no otokosua no na ware kokoma na aka no we abrabo we onu sa na de tete na ana de ma na obetuma be di president o se isa se onu no na mamu onya fe na onya ade enti no opese Ghana no youth nyina dey esei no no ma de o me de enya sanso de Ghana for MPP NDC nyom fo ne ko sheda na de beba ye mfa ne mla o se ye di MPP NDC chi ahwe be numle bi no o ma no e be na agensem and na dollar was 17 siriku a enframa boy ho obi adwuma nsai da ya force ni da sumu se 17 siri aso ya da enframa ana dollar akoso ni se ya me kan obi e se ya crab abrofo niama broni Mahama fa niama nko se broni be fa niama kwa ka dollar be ba 1 cedi ko 40 time no dollar kwa 1 cedi to $1 to 1 cedi. MPP. Yankura ibe kwa school. Wujira winenda 5,000. Ska 5,000. Wobi timi diye business. Nasa. Musi books. Mudi books na good them. See a match 30 cities. Na masa achiro books so na no ko last week ko to book 950 cities. Book mark be 5 or 6. Na free no fa so ba. Ya be pie mu Accra circle a chi se ebisa amanfo agentwe efa abatu ya ye ba betu ya so hwan na obeto ama no Bawumia ana se Mahama na obeto aba de aba kan ho na che se ye nko ne nkwaje amanfo agentwe ba che o hwe NDC amamu na hwe MPP amamu a o compare ni mienu ade na eye good man yo madam ase na machia mati fo na mahwefo enyan se ne ba ne sa mo ne modern fidie no fi ho ba ha se na yeso ye ne age because yentum ba mo studio ho ene mo bendi nkomo nti se ne amoso mo de tuatua ma ha no e ba ne sa na je se mo so mo dwene he timam fo no mo dwen ye ho nti e de ba di nkan ya damase ne abo mo station na ba so na anamon pa motu mo de bo yan so timam fo no yo se me koma sem so a to me no NDC NPP enya me kura na e de meka because Ghana for anka say nim say NDC party no eba power the way almost etoto to omonoma efa and MPP power MPP party no so ba power the way almost to omonoma de efa because e behwe nyan na kufu a obaye no obeja say wo your bad time na wo call hospital ukita Ghana card and as a health insurance card would made the call hospital ko show ho free Mahama bae the obeja hen a the call e dum so na obeja hen na the call e na nanado so bae nanado bae no so onso o ma me be hu say yemba na even o mu wie school a obi mu etume bo asese obi mu etume kosua adwuma ebi mu adwuma kom kosua kro mu wie because omuni oboafo and ono atena say na the police by say no say oba let's all free SHS na amanfo betuma ye den akọ school e ma anya ho so mfa so because sisi ano oman mu aye won say wan go school a masa wuti so odwanti because we go school a and wo hu nyansa ne wo san nyansa mbolo so and ananado bae no otumi di sa kwanya ni na ye den e begu mu ama sisi ano ye koso kakra it to me ne the NDC eba power omuni no papa bia den omo de mahen ebi mo say free education na di mutiri mo amade sika sema ya tawe ye dollar e bi kosoro chese Ghana sika sema ya ye ho chire wo mu nyina no at free education na di mutiri ma mo nka bibia bi bra ye fam nyina mo nka bi ohe ma me ka bi nchiro me ba last week na me de call ebre me de call mampon presec na me du ho no me said I enquiries besides say it is a form one for the students saying no more for almost for students 700 na manchi say your first student 700 one from form one only
your first student 700 na say you catch us say yes fidi nipa ba ko bia ewia ene enumbre ewia ne enumbra masa madam wankasa margin say wankasa wa akwala kura na wo hwe no just a day no kura no sika say na wogi ne peni akwala wanya oko 18 years na wako school na osan sua de na wo hwe no wo hwe expenses ahen na obeya afa no ho na so ebisa nkwala no omo so omo aduane di mu eye kama aduane bia omo de omo bia omo tesinte say omo wo fie a omo didi no the same aduane level na pena den omo di wo ho no mo na mebo na nado abaso enti minim say NPP aban no aye nhihye de ama the whole entire Ghana ni nyina NPP aban eba onya de ema one onwani ho oya de ema the whole entire nation no mo bia ye de obia nya so emfaso enti NPP aban ne de per se ne de madam me say fresh that awofo no yo mo de na wudu school na say omo de omo trunk ne omo we normal bags na de normal de ba na ye sure say we ko house 1 we house 2 we house 3 awofo na fi de obia ye ne de say ne ba ye de ne banya school enti sa free SSS now aba no ye ahoho a elise punankasa kwa ye omo ahoho because omo kwankasa mpo no omo ma na ekododo omo no omo kwa na awododo enti omo ma ne kododo yo sa me compare this in NPP bom dia kama ka se NPP no omo ba ya free bibi policy tambia no omo de bibi si wa minister ade we na ye de ntan kwofo ka se NDC ba ska omo ye construction omo ba no omo eja ya gum sa ba ya show man pani kufo ba ye no or the policy bi si ne se insurance obo enden nyina no insurance ne ye den e cover kwofo our hospitals na o hwe na na do ba so kan free education Ghana ne ye house obi ba ye de obeye bi then na do ba ye no wa ye bi free education no me we school headmaster ba ka kire papa say me ko secondary school o se oniska 97 ma tran kwan be se ende me ti ameton ade no housing na ma ye na me tuma ma menua no mu mienu akọ ba ko otita Tempon TV o wi akwa peman me brand so no we free education nti na o free anka mesame anka me ko obi nti so obi ba na on to scan go krom na obeye bibia obusuani ana oba ona na bibenya somfaso da bo ne bra me husa no ye na do waye bi se ya kase de ma emboa Ghana ne se amembo no ya sesan eno na ha yen se otu anmo se MPP to aso a self education no da ba no me gidi se MPP ba obesan to aso ama free education na akoso ba ye de man pa foforo pe obesan ba ye ne basa bon sa free school na baba form emboa. Okay, ebi mo say e kama yakọ free education na didi mutiri mo ama Ghana ye economy na ye den na se mu ka free education kwa ba ye to sika ni kuro nim ye bre ne mamu aye den e no kota de ane yase na tu eno mu hu ana ameba dwedine bia ne wa free 1997 na me start ton ade obia ne wa gina joma bone sem ma ye market o ma ton ade o ma nye sika da ba one day per market anfa obesum obia hu se kuro menye de enya de nso nipa na aka se emu ade no every day odidi adwuma na oya no on cancer ye free run is abre so ya ton ade be si ende enda ye ton president ben obeba aka se yenja ade ton no discover say bottom sane ya hozo na ye be hozo ba di oba ye mba ye nana no benya so mfaso no anu na ye ehia yen ana ye se ye te kwan unti na ye ka na do ba enso ye hu adwuma wa ye na evimpo afa na ba ye sam no mampani kufo ya ba ye first 4 years wanya ba ye o si market wo don na jiri branch in town o tema market one so pam nyan nti wo ba na ka se wo pam kro ni ye da wo pam ko fa wo mon kwan Jafe ye me bibi fo nto man pipe Dr. Bawumia nto on to as Bawumia mbra ba bia ode na ya si no me ji say powerful so betuma to aso da make an say njuma bebra am de wo sa aka say ye tu Bawumia ko na NDC ba afi no so be start na adwuma foforo de o ye se to aso nya mfa so nyina ebe ye kwa ebe se na do akoka ati so setama obebie kwan ne mu ufa kaswe to bi ni ba obu se kwan no ya ye ne kese pa eguso ayeye adwuma we nya gu akoma na Bawumia ba won kan se obeto aso tie ma na kwenya na ono so meto aso na me di se Ghana nkoso beba NDC ebe o man so a what the social intervention ba amobia nya hotbi bibi se from Ampaniko for time what the health insurance but the whole Ghana if you be anya benefit for home school feeding the whole Ghana obi anya bi akufa do amambo enso
anya bi of free education wotumi kan chem say efie bi no free education ne bank obi abusua ne eba anya ehon fa so ndi say national cake no MPP aba ne ba power wotumi chem obia anya profit kakra wo so bandi si de wotumi social intervention bia wotumi ma ba kokra ya ade awaya obema se o man hu nyina anya ehon fa so nti MPP yes ne nti afiwe no ususu say yemfa amamuo ni fama Bawumia 100% Bawumia is the man because die pa na yemfa sana nado ne Bawumia wo moya ama wo still gusu gina so say yemfa amamuo ni ma Bawumia ade ba ko a ma ye pa ye free education and we have the ma one a year maya the tosun bienu sa mobile money internet operability wa ye nyina boa they say meti hoy and me light off and come at this about 8 na makodi la so san ma credit buy me fa me fun papa and I do 1 o'clock ma to credit I go me for some lights aba but sika ni kuro yi mo aho kire wom and okota ade a ade enche won kona ya sena tu eno no mu hu ana e wo mu se sika ni kuro no mu but aba bia no ha Mahama and NDC wo mo ba won fa sika me so obotom ana want to men yankonya bia metika made kwa na eko ana hoche na banso na Ghana nko the whole world obia problem ahoche oba bia ntnya Ghana nko na even kra no MPP aban no atma managing ye ka bia Mahama na teto kran ka by west since me hu kwa men kroma me se me hu kwa men kroma kwa men kroma efiri ban me hu obi a otime boa o mighty MPP government da okay Kwame Nkrumah papa Kwame Nkrumah no MPP government na ediso other government it say NDC o mo de o manya hwe oh men ka so o manya hwe be MPP aya ne tumpon okay de ade pote na MPP fo aya ama wo kasa ye di kai MPP ko for time no we have insurance ama the whole Ghana juma mo ye no e kan obi anya fa ko ne gina have insurance from border to border e tie copy atoye obi anya bi they toss me enu akufo ano nya we have free education SJ obi papia wa wi JSS no onya kwa kobi kane no so be pass secondary school pass ya SSR one share free puma one share free puma yan fa no and na wo headmaster headmistress obaje no adi ayo if say obako na akwara ni dimbo ho e free mo bia nya bi eno kire say e wo mse dollar oba na dollar of force di dia eso dollar for force di so ni ada shumu dollar for cities na dash ya dam sumu and a dollar was 17 cedi kwa and from my boy ho obi aduma nsai oh da ya for cedi ni ada sumu say 17 cedi aso ya da ya won from am and a dollar akoso ni say ya me kan obi e say ya crab abrofo niama broni Mahama fa niama nko say broni me fa niama kwa ka dollar beba 1 cedi ko 40 time no dollar kwa 1 cedi to $1 to 1 cedi. Tell me then. Ti anu na MPP government ana ye na ye kan wo. Ya kan wo bi. Enya MPP government. No. Ya kan wo bi. O mo so timi boa ya ka dollar ni hwiri nko so. O mo boa. Wo mo boa nti ska bi o me ma nkola bia enya bia ko school no. Wala me chelo. Me kwa sa marketa. Ya habo kese. Che firi akọ Burkina. Ya du pakada no. Ka bia ko cross. Ama train na ko bom. Ni nya ya agi. Aba no ya de aboa yan. Ni awon enkrofo bi ho a. Sanya dikita na abaso a. Oti fie ni atua ne ka onya duma no atua ne ka. Wala me chelo. E wo NDC apen. Ni atua ne ka. Ena wonti me nya sa. Wala me chelo. Enti ama mo obi ase ne ho kire no. Ho kire wa. Mi re agama do me ya duma. Me sa ya farmer. Mi fra me sa ko yema fu. Wala me chelo. Se broni ababa ha no abatu ye goal. So wala me chelo. Bali no abatu ye goal na ko. Twan broni Mahama fire bank ni me mankani export nko. Esa ka do ababa fom. Yankola na manta nam ha.
obi a se wonya dwuma nya enso adwuma usua adwuma na be mina brante e bonko wan year school ene wakosua adwuma mechanic woya ka ba ko otimi 1000 Ghana cedis ene wo sifie obi onko school do ya mpese esu adwuma na de akoya ko to adwuma nu adwane wo pesisi ene ska obi musi free education tin na nkola no mo nyire course so mo nsua adwuma wo ma answer free education ba no e ma ye no anu mo nya no ene na no ene pa ya me ban free education ko ya bi adwane tete bo so po mo to chacha ba na ye who school mo adwane akatical training center meba paloma meso mo nyina gya ho ko we da wem enko egu to chacha office school ma no be to chacha akufo na me kwatwe no emfiri chacha dam ko school mo entimi se yenya kan wo bi na ba we do aye ne from the pa madam asine akwanya madam ya misham se dandan na du satam si a mo babonten beje ye timamfo adwonkyere tumi de muni se me de NPP NDC si an in fact ohima ya blom in fact ya blom na on say isi ano we ba om se we nye ni akofe we ba om se we nye isi hwan pa ne ko fanamla even say de me kram besi so an ha de me no be more than NDC na before do mo ye no te be ya sa 4 years 8 years no be ya ki Ghana fon ki ntwam na ke de o to asese ya na se Bawumia na ke ma na to aso na ya husu ehu hyehyɛ ya ebia na do gu akwam no o me to aso ehu se adna duma na oye no sipi ade ase Ghana for this time ye o ma ye de manager diska ekodi loan de abay project bi na ba mi ba na eja project ato na esa kwaji bisan for na esa sano man isi Ghana isi etwam wo se etwam ne stop no o he kaso ayi wini ba kwan mu ye ya se ye ka se Bawumia Mahama meto aso 4 years na obo so be ja to na omo muti sa honum no omo ble so hu ama sema kwan mu ye bo se obeja to me tika so abodwe ase bo se omo ye bodwe ase kwan no bo se ya to Bawumia so na se ye ka se any simla bo se obeja to na se de bia na e china na ede ene yakọ na so na se ya blow mde be ya ye nto Bawumia so se ne san so de Ghana for NPP na di se nyom fu ne ko sheda na de be ba ye mfane mla on se ye di NPP na di se chi ahwe be numle bi no o ma no e be na agensem se NPP na NDC na wo ka se wa bre wo mo se wa wo se ye tan nto Bawumia so ene se wo bre wo mo o de bi on se wa bre wo mo on ka se tan nto Bawumia so wa wo na o si ya no o minim party awo me a wo se wanya de abeto abama sheda wa da se weto ma NDC na NPP NDC asa na akoye se kotoko ne house wo ye den wo mu ba ko ndinu mi ka se able o ma me se ne be adwene ba ko o ma no ye timamfoni ne be adwene ba ko se no ye ni o mu sin chane for be from la ye betimi aye be se nya possible e be ye den because me ma just meto abama e bia gum ana se meto abama fence afafranto so hu beto wontuma no esa na obi afan wa dey abewini ntimi de in fact de Bawumia nto aso na yenkuye ne wa want to mind this identity say na wa unti wa man okay NPP for emia ye say ne kumi kra ne so mo school free en kra yi be ko school wo jira we na 5000 ska 5000 wo bitimi di ye business na asa musi books mudi books na gu dem see e metwe 30 series na masa achiro books so na anum ko last week ko to book 950 series book ma be 5 or 6 na free no fa so ba omo kwa amaji ye omo palazzo de ende ko sho omo toilet so ne omo washroom kula ya si nyina sei free no pa e de he esi aga na ya ayeti dem pa na ekoso aduane na wo beto a wuntimi nto esi pipe na wuko bu a yesi yatum tesi aga na ayeti no pa fa so ben adwuma na wo be ye kora enkoso enti esi ade yesra bu man di sim da na yesisam kakra se be ka se dollar kosoro die yo yeto ade wo bi be ka se yento ade bi enyina yeto phones yeto ade ye ni dollar Ghana e wo mse de dollar na ton yama de abroche nyina nyama bo ayeden wo bi so bi e na unua bi wa abroche na wo frɛ no no wo ka sama cha wa abroche a ko Holland a wuntimi even ai kosua kra wuntimi ntok treasure dodo a wo pe enti e wiase ayedin e wiase
And even baby anyone may be as I didn't see that they see, you know. So 1 year, I buy me up so 1 year, Yanya Juma, a Nippon comma. Mama pencil will be a did I be a comma. Baba be by, you know. BBC, COVID, see, 1 year, yet to a minimum 1 year. And to buy with the idea. I just buy we are any dear. Debbie. See, yes, and I'm casting a 2 mono. Let's buy sick, I buy no water, I don't know 1 year, what if I want to know. And I want to tell him free a buy. Baby, I didn't free the years to be a sea. If you COVID, now I won't tell them. I bet yes. I'm always going to say, I'm more the body who can say, you better be a thing. Me a woman, I'm a back, your woman, quite mean in the back, it's a Miami and son. And tell you, I'm a man, quite a fast, I'm a shower woman, and then by a thing. Me man, has to stop private school. What as a first and I saw my name that day will be the Mayans here, back up and a private school. One of them back on private schools will cost school and with them. And so then to sign your money beam. And tell you, I say, quite a nimino, a man, your master so acronym. And tell you that all kinds of sign of Yasaneko. By and then you also never consider dictation. Say, you also want to be bad dictator. Be bad dictator. That's also by Uncle Qua. Yamma, my uncle, I better by Uncle. Coconking to Bunking in the wood business. I will see an answer. I'm for Gentry, our most about 2 years, Babette, Yami at my December 7th. No, and no, and I'll come home my crochet and no matter what's very. So I'll come home my crochet. I had the petty measure also by like it. Now I share, I'm a friend, be a shaft to your comment. Our comment session, Honum. Midi, Eddie, I could see a boy, I could meet the show, sister, Macramo. A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no no.